Hiji ni Weru TV. Norimo dutira yono gatweka munini wa rais ngwataniro ne chiazimio na Kenya kwanza yukoneka kumata na kuinyako yukwa kana kuinyako yukwa kwa CS munya kuma kadetune kamumero kuyukwa re munini wa Raila nonto bodire tene ndebo kyara kwa bunene na koneka bainge kinyaba kende kibya ontobo arabende kidete yukwa au mero kwedira nende etweka munini wa Raila ontora ndebo nekete kurudia kinyamantu yege siasa chia o atweka munini wa rais na nende amiro papa inge ibati na werigiro atemunya akedira kyona akanya kanu utweka munini wa rais kirwiro rwaguchwa gitekyo kidurano kyamweri wenana anende ntubudire tubukyara kwa na monia kure ni ariko okonie munya kwedira kyoka kwa ya munini wa rais kingwatano ya azimio monia kuyariko ni atebubongo kona ntubaya kabombike kinya kwedira bwechincha kia siasa 0321 kananya kibuguda tuyelemwe nona mbero kedra nendo tumaira utwa maoni ya kuna tukeda kinya tukela kia ya maoni yao ende mbere ya yamwe yarato kubangana ite kiende to chietu kanjo yazimiwa we kagekaro kubangania mitaratara ya kiama kiu akoro banjuri akumamero ku barenda munyedira gituka munini wa rais kingwataniro ya azimio mandagitari bamero kogoma ni michara kwidira nende chariri kwa kaita MCA Martin kiongozi gochoka kire itwego chindwa kire muchunjo yo UDA maita yaile Monaniria wetu madhidhi ni Maureen Kome na ningeto PHINEAS IMAANA twithe tukiota naira mwanka muthiana utikaulwe tukerware ntuko ya kalono na Nteto chero Ithatu ikambiria thaicho chiongwa Rais Uhuru Kenyatta muthinyo ruari ne kitegekaro na kiama bangi bangwatano ya azimio nterecha Nairobi kenda kwaria mibango na kinyome taratara ya ngwataniro e bakiari bawete kanjwira nende mukariete wayo ni Rais Uhuru Kenyatta bethete bakyo kiama tagaria kadumba kenda kwagirithia mitaratara ya azimio orene nende durano bidirete bikithengaira kuma ngwataniro ya azimio ro moja wa Kenya ekwethiro ikende kithokiro bise bimbege siasa ja ndegurone Jumatano ekime kethiru na marito ja kanjwa rungamiri jetho ja gikiro kiri gazeti ya thirikari na ro naku rokire barokire mushemano jwa mbere burunyo mbene kia ICC haja Nairobi. Rais Uhuru Kenyatta rono mukariti okanjo Raila Odinga mutongiri ngwataniro Kalonzo Musyoka mukiama Charity Ngilu mukiama Mathakaro mukiama no Furo Munyinyi mukiama bonthe ibakujirire mushemano jojo nde ne mushemano jojo naju jirajo kalijo witho na yote jokire nkorokie thari mwe rwa ino ibango kire ngwataniro azimio ro moja wa Kenya rwithiro rokere kithirwa rwithiro rokiona mwenderezo jwa kiama baraba karande ugoro bashono batere kwethura jokia kanya kamunyo mutongerio ndegoro. The council also resolved to appoint an advisory panel to recommend to the presidential candidate suitable candidates
for nomination as the deputy presidential candidate. Kanyaka munini mutongerio nthiguru kiri ngwataniro Azimio la Umoja wa Kenya ikethirito kena murutira jo mwingi areke guchi kimwe ke mutongerio ke makepa Kalonzo Musyoka kethirito ikiuga ikyo kibatere kwithirokira ikundi. The matter of the deputy party leader of Azimio la Umoja One Kenya coalition political party, that position belongs to Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. So Your Excellency, even you now, I challenge you. Viti hazikuji hivi. Sasa lazima tuondoke miondoko ya kila kitu. Na Kalonzo Musyoka ke bangeja kongerekano mathakarua Gideon Moi, Minister Peter Munya na Peter Kenneth Kinyabo ibethirito bemereri matagiti iki. Na nonto nkanja na mintitikano ikethiro ikiumira kulingana ngwataniro ojunu bakethiro bechira. The council further resolved, further, one, mandated the National Coalition Executive Committee to immediately recommend suitable qualified individuals to be appointed to the following party organs: A, Coalition Election Board; B, Coalition Elections Appeal Board; C, National Disciplinary Committee; D, Dispute Resolution Panel. Rais Uhuru Kenyatta okairi nonanite akethiro itigiro karira muthigo mwanka ngwataniro Azimio la Umoja wa Kenya ethiro juke wathani kuma maturene mwanka mataunine. Azimio la Umoja One Kenya forms the next government, and 3, Azimio la Umoja One Kenya forms the majority in parliament and in all 47 county assemblies of our blessed republic. Nke reporter Antosharu TV kumaja kingine nekitoke Nairobi beta Boniface Mongera. Nangino kuone ati nende akurubanjuri ncheke kumantere cha Southimenti nende baugete barenda CS Peter Munyayo kwa aerotero Azimio ya munini wa raisi turanone binene biyete bakiari akurubaba ugete benda muno lutero turero Mount Kenya East rwera rukirita munini wa raisi na tunge ende ni mwana wa Peter Munyayo. Itigere ntuko intare tumenya munini wa Raila Odinga na munini wa William Ruto barabakethira bagita na bonde bene kulagitike mutongero wa mongo kirikithura ntutiteke mweri jwa 8 tugitegera utero wa murengo jwa Azimio la Umoja mwana wa Kathetuka Momero tawe Peter Munya na kugwetwa ari umwe barabaga achagurwa kwa munini wa Raila alaba mweba kaliba Southimenti bonene Weru boba kugwata mbaru mutongiria uju na boba kimudia tigira kugwata kana kaonjara barure gitiki bale amwe na bakiuria kaliba ruterero Mount Kenya West ko bachokiria guoko temo support no to bamantu tarombeta kuthira kithitheria anainchi ba Kenya kweli ethirite akirwira democracy nethirite akirwira multipartyism nethirite akirwira devolution repingi bange turimwita the father of 2010 constitution na Munya ina support BC nene mono aza Meru Tharakanithi Embu na Nyagiku na Kenya yonthe Munya netikirikite ko Munya kajukware deputy president o Raila Azimio ikethira again so many votes antoba Mount Kenya West toko boritera ngugi gitarine nene mono Peter Munya matuikia ngugi thaaji tuthona twethirikari no atuthira kuba imberia na nyau baadaye batwitangu gitwa baikia bamwe batongeria ryo kirimikanya toro kumeria matagitike MC wandini ankwene na mukariri gitu Azimio yuthiriga Jamiru ni baugite batina thina na Azimio kethira bakagwata Munya mbaru na nkuruki Kanyata akiuria njuri ncheke kumea na kwariria kiundu iki na kurikira Munya njara gutigira gitiki gitiraura na kethira batitetera Munya Kanyata ugagutina nja kwetha bari na nkiama iji anjuri gwatuika Munya atekiona riri tutikarukira tukinyauka iri ko njuri ncheke gwatuika buturungama mwana ojo ndikuona sababu yenu ingia mantu jo buga ibutetaira aja niyo nkwenda burungama kana niyo tukwenda burungama na atue nuntu babu bono authority bwenyo bwathikiro president rojo bwathikiro ira rojo bwathikiro Ruto rojo uteubuga no authority ra mero bunenkereta myake yonthe na shimera boy country wende kura kuthikirwa lakini bwara kwari round ici ntuko itigera mugwanja agitike gieta tutikona kuona maana kaire batwe generation ire iriku tutikona buona maana tuga gikundi gyo kithire tuga gikundi gyo gitwebere tuko tukaruika tiba na murungu murutero gitike ituko joenda county ya Meru
na batwe support yetu iri hinged on one condition ati twe thina thina na Azimio. Mbwiri Mbasaura ni muthuji wa siasa na ugite ugeja kwithira Raila Odinga gatega namba cia kura iria baraba kwenda kwa munini wawe bakareta kwina umbikano munyate bagitine giki namba cia wate na chuche ukinyira jaba kamatha karua aina central yonze ndere munya ni miru akiri kura kia munya kia miru ni 700,000 iliomba kuona uri onge matha karua aina 3.4 million iliomba kuona ndere otega ndeje ya Kalonzo no ina 2.2 m iliomba gwite kamba baikiria Raila nale now problem ile tu nayo gutwa running mate no manka utethia gukapkia gite na withirwa wina numbers niwa mpita wetu katira munya kwaga atina numbers kia kuomba mwitithia kana mutonyithia kiri ikurine kira kiri iguru ya kumenya na gwika Weru ne kuringana bama bakariba Meru ne ati munyaga gite iki guterege Azimio kairi Meru nayo tweja kwaga running mate ukethwa kwina problem tweja kwaga running mate pita munya gwatuka ata running mate Raila Odinga ne thwa itarishite utekuraga ita Meru kiu kia kura kia Meru ikura no thikia ketho nakio na kira kiomba kwethwa kirio kaija Meru atirio ngaburu yondo tike twa ketho nakio kuriungira Meru atwika munyate na nkaro gite kiu ambwera o magotekarika tugatega njirenge na tugatega njirenge twinde kwatwika bugetura nkimenye gitwero tugetura indi Nteto cia munya burikania acio mapema nontu naja Meru mantu jarathukire tiara turari percentage cienu achitete ikena magabo are kia munya mantu ja kuthira kaunti Meru na tafadhali Raila no ri mantu ja support nkiripotera Nteto cia Weru rakwa riitwa ni Mutugi Kare Nayo mutemanio yori mintere chiangae na ngongwaka yudhirito kia lokana kwa keni ya siasa na mbunge wa Yalampuru wa Buria uwete ngwatano ya Azimio baria kwa minister wari mipita munya etikia munini wa rais Amiru batiringira Azimio kura akiari mpuru nedrete kinyakia kiana kuido kila mbunge watianiz gechunge kebya kiwa kakudhara na mirandi kiena nare mikudharira akari kiki yoki dirikainene Imutamanio yukadio kwereria arimi no bambe utia kwanda ntere tiangage na ngongwaka wandie thangatha tigania central yurayo alokete na kwa kilengo ya kwende siasa cia Azimio no bunge bwa Tigania East miaka 5 eku na mporo 5 kabya atonie eku 5 oviveti atia na okaria CDF ingarantino mangaye yendene ya konsoze muyumbe adhuri kana akwete kana moyo ndenda aurwe oweka be ora muyumbe ovivete tianiatia alelie airo kirasi wa mura CDF awandrazo wa mura CDF ari baba to bonde na ndakaichiri Azimio waziri nwe baba akari abo to support imporo twinde kenda to inga kamtokara wetayara to support imporo wetayara support imporo kwende bokwenda nzande abutingo ebo kwenda Mubunge wa Yalampuru wa Buria urakuwatilite kanya ka waziri munya nayo ketie kanya kawetithia na mbere ruteto rocha loko waziri ya munini rais kenda bawatambaru murengo yoyo Azimio na wewe mwenyewe ulitoa ndieti ya kwamba munya asiresign kiti yake ya CS ukatueleza ya kwamba munya mwenyewe vile alivyo atakuwa naibu wa rais ya kwamba Raila Odinga akipata kiti ya rais munya anakuwa mdogo wake na ndivyo yeye akuresign na munya katika zile synovits zile max alikuwa ni 65%. Kwa hivyo yeye alikuwa ameshinda Kiraitu lakini mkamzuia asikuye Meru. Ndipo tutasema kwamba sisi hatupendi shortcut yoyote. Mheshimiwa Rais, tunapenda kwamba tunajua kwamba wewe rais ni mwanaume ambaye ana mtoto mgongo wala tumbo. Sisi wa Meru tumesupport kwa Kikuyu miaka yote. Tulimsupport Kenyatta, tukamsupport Kibaki, tukamsupport Uhuru Moye Kenyatta. Na wakati huu tunafurahia eti ya kwamba ukimpropose Munya akiwa mdogo wa rais, sisi wa Meru tunafurahia. Na hii kampeni tutaiendesha Kenya mzima kwa sababu ni haki yetu sisi kwa Meru. Kwa sababu tumesupport watu wa Mount Kenya. Na tunasema kwamba hatuna vita, lakini wale maprofessors wasimwekea rais vita. Ya kwamba wengine nasema kwamba wakati wa vita Mount Kenya inakuwa nyazi. Mkikuyu akiwa Vanilla Nyeri anaona Meru. Vita ikiisha mlimi inamea.
sitosema kwamba mlima itamea tena. Tutaangaliana macho kwa macho, uzo kwa uzo, ngumi kwa ngumi, teke kwa teke, kichwa kwa kichwa, kwa kila kitu. Abori na ithokirete mubunge Thaa chungi kabeabea nonto bwakira kuote mirandi areta tiania na kinya mirandi erethire rombi mbere atonyo biti mwanka Thaa ne kwa miburu. Daromba nyamweto wa Kenjen erewe kondena maburwa mwakweta mwaka mbela. Nangale siya idhano na bachoka banja wekira, lakini baadaye siasa siya ya umanto betu. Daromba barabara mbaranga karate barang kuna karama baranga karaserondi nene karambecha barabara yobo kwa kuma mekindori kuna taya divine rondi karaika na ako kala Fananto molika mkodhima rondi nda morombera mako 2016 no aremo nyumbi temporo kaneka beabea temporo kabeabea tarombe barabara nge erani ao orai mwana ao pamporo. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania, mbita wa Mokiri wa Mithika. Anto vailin dereva wa pikipiki na abiria woki bakwete nyuma ya pikipiki ubagukare onende kuringana na kilori kwa nyumba ati atika kadaraka na kiriani kuringana na baraba kujirete mutino yone ati pikipiki ikethirite etendera yumete bwa Meru na gutungana kiongo na lori muthemba yo kanta deba wa lori nyuma ya mutino yone direte akimatoka ya na kurira mundene na are mutino yone ndi direte yokare kama daene yathe mwe chiaworo ruari. Hivi kipiki yangu ya kinyantaka ekela lusi kontro ekene jana kingal kende ilinga na kingal to hivi kipiki neje tana sipinde na ngalanga neje ta kwa kidongo na kwa tanga neje kwa baba ile hao watu wa bodaboda walikuwa wametoka hii side ile wamefika hapa ile side kuna matope ndio huyu driver wa bodaboda alikuwa anataka kuepa hiyo side kuingia hii nyingine pikipiki imekaa kama imeyumba mpaka ikaingia this side ndio driver wa lori bila alikuwa anakuja akawaona akajaribu kusimama kidogo lakini ile impact yenye pikipiki ilikuwa inaingia ndio imekuja sasa ikaingia kwa lori na ndio nganya ndio kwa pikipiki omuntu keno neje rwane dirikali baba no yanda kena na ba ntubakena bakuri kuchukuma na ntuba dirikali account bati kuchukuma moto pikipiki asira kumara ningatungwira bisa ito mwanao baba kwenda kula bau bakwenda guteria batiteragia lela kwenda thina nontu antu baba batekweja kwenda beba kutoka saa moja sasa walipikwa wanalala hapo utaingiza kedero rale batekweja guteria mara hiyo aliko wewe mtu aminja utakinyira time muno nimbi bageta guteria riu nimbi bageta guteria kwa ugo na ayumbe baba wetu ayumbe bamuromi ndoke na bakala kambioki na baba ndeba kwenda kurama na baba wetu asimiu na baba wetu abaruto baje na miranga Angelo kunati ni kumirete gacha chenda kainkai nyuma ya kwerekana ati Senator Mithika Lentoria kwaterwa kampeni ya borithi ya Ngundune Tiania West Mithika awitite kurutira bondi murwiri wa giti KMC na tigiti ya UDAG Muchui uredirite ukiwata waiworo akirekana kunjira karibantere chantulele na rantu batandatu bedirite bakiorawa. Kirindi kia kariba thwana baituritio kiri kuthana nji Muchui muthakoro kumeriria matete kia MC wa thwana na kia makia UDA nyuma ya kulikirwa mbondi rungurwa Senator Mithika Lentoria kuma kampeni polisi ya Ngundune akiringanithwa na kunjotho na aria mwankeni wa kaunti ya Meru na Isiolo na aria kukujirwa wagagia ondo kara kwa torokere ndeto ndisi yae ndero mbeta kandege statement Dewe tandandege statement, dewe tabambera iturari na muchamanio yoko bangania eworo. Muchamanio yoko bangania eworo kere kwa kelo yoko bangania manto ya maandamano ya kumakandrebene no ntoba security witena twena mheshimiwa Mithika Lentoria kenda yothangana ni kiathoke kiraito Mithika na atongoria bawa kuthia tene abokiri kuthia tira Muchui ya umandeni bolo tete muno gavana Kiraito Murungi anjuri ewe burukiri utumira kainya kare na gokiri kuinyilia bare nunu nkoloki ya utethia kiri ukaria ya bu kwenda bana Kiraito Murungi
mtetezi wa haki na nende thai otie sheria kuwa muntu awatwe ekwendene otire ombi otie masaka muntu akerwayo na katiba nenjaro twarwere. Kwa hivyo manto ya kuendeleza ya kunyanyasa anto kangoere ruare anto batiania anto weya obera nato kadhivyo tetheria security ya beefed up kenda anto bombo karua maitha ya tekeye iko wata anto beto katareki kenda ikinye oane kenda tu anto beto kwenda obera anto beto thina icio nthe tumanĩtie nonge tumanĩtie na kĩraito mũrũnge karethi tũtũre nonde na assembly ekĩrwo nkwana arigana na ũra mũthoraba kinyake akwĩrwo arie karethi ateragia aigua kĩraito ateragia tũngĩaragia ende thĩna icio nthe mũrĩte no ntũba kĩraito na karethi nayo ibokua karethi gaete karethi no peo ekĩraito no peo ngabana ũrĩa twĩna uimethekane ntũri tukwĩra anto baborairwo nara atongerie bara bakinyire nara kenia kengeje na bethia no imji mwake na mheshimiwa Lentore itubaile tothe no tonge akinyire mbi na tothe twajike mindia tothe taranto beto na tothe kothe taranto beto eworo renjo no koneta na rejire na eko yewa baka police station KK na joko bajogere KPR mruki koto buthirie bo eloi so bora tukwenda kwera Matiang na thirikari yake na borithi othe na DCI we will not be cowed patwe ote muntu atwekera kwa Nkuluki mitheka nyuma ya kinyawe kwa mabusu eti otethia kambini oiji. Mimi nimeshangaa kufika kutafuta ni nini Morioki Mochoi ameshikiwa na mimi kuingia pale nimekuwa hata mimi mabusu nikashikwa. Nimeandikisha taarifa ya kusema ukweli hata vile nilikuandikia nikiomba mbivabu usalama na nikuelezee na nuambie serikali yetu ya kwamba hatutatishwa, hatutakubali vitisho, tunyamaze kutetea haki wetu. Watu wetu tuwapigania usiku na mchana mpaka munjibu na mfanye yale wananchi wanataka. Tebu watu wetu tuko tayari. Na niwaambie muache siasa ya kuleta siasa kwa mambo ambayo siasa haiko. Tunataka usalama undumishwe. Naboko ni wagagia bobura bwakamenyeria Rwanda rubu maneti athino ije metheka. Tunataka watu wetu warundishiwe KPR na bunduki zao. Tunataka watu wetu wapewe treatment kama wananchi wale wengine wa Kenya. Hao ni walipa ushuru, ni wapo pia utegemea serikali ambayo inatawala, na kwa hivyo tafadhali we are ready to abide by the law. Lakini don't push us too much. Musitusukume sana. Sababu tukiwa hapa usiku, pandala nyinyi muelewe tunatetea haki ya watu, kile mnafanya ni kusumbua watu. Nimeshangaa Kiraito leo amekuja hapa anachungwa na zaidi ya askari 100. Kwani mtu anaenda kitafuta kura na anapendwa na watu wanaenda na askari? Mimi niko hapa natafuta kiti ya gavana na senator. Niko na polisi. Na bwa mudhia. Enda Kenya tuendelea na usalama. Na tuweza sawa kule rais neza Samoei William Ruto. Hata ni ya nani? Na ngabana nje Amero nani mnaona akitosha? Nani aende? Tumpeleke nyumbani. Na nde bora ndo batiania ndebo endete mno. Bwategeria propaganda sianto. Bwakaerio kachwa. No kuibwa. Itwe tokomenya thina yeto. Otire muntu Kiraito atemea thina iruto Rwanda ko. Onde murethio ng'ombe hao. Ng'ombe siyo na mbori cia kwa yeta. Ko nkuibu ororo. Anto baba kora waoretho ni athoni bakwa ni atanoje na anto benge. Ko to watanire to me boto aikaria na no to ainya. Nkiripotera Weru TV kumatiania mbita wa Kelvin Kimathi. Na nikumwa Nteto ya Kelvin Kimathi tukenda tukiona kanya kakono kaindi ugeta kurana onto nchokerete na Nteto ingi.
Muthenya kwarite na utuko mundune tutigaira nugukena na twakumurukira uria mantu jakari utigakurukirwo inyambi. Muthikire wa Weru FM na mutegeri wa Weru TV kuza awards iria jakaire. Ringira kameme ka Weru FM kura na TV ere tharagia mero yonthe nio Weru TV kura na njira embuthu. SMS ritwa kuza utumekire 15601 ucokie biure bina bibiotho na niu kuringa kura ni utheri. Ibwega nontu bagutwitikia Weru FM 96.4 na Weru TV rumuri rwa Ameru. Anko, kwani sikizi ng'ombe itani sere ukikamua? Saidi. Hii hata imetoka kwa gatune. Lita 10 na bado unaendelea kukamua. Saidi Kumbe shida si ng'ombe, shida ni sisi. Shida ni sisi. Angalia. Joy Max Dairy Milk. Kiyango leo mimi naoga na maziwa. Leo na dive kwa maziwa, kukunywa kuogelea huko. Joy Millers Limited ni athondeki ba irio bia ndethie mithemba yonthe na nkurukine bakuthondekagira all stock meal ire kareta ugaruruku bubu nene kirindethia chiaku na Joy Max Feed itikugwithia kinya nini. Joy Millers Limited, quality is our middle name. Mpumi cha mizani Afrika ishionanetie nchamba cheto cha mero idharite kumane na uritingo gebobo ega. Seneta Mithika Lentore atwika namba mugwanja kirema seneta Kenya kumane na Weru bwawe bakurwera kinyanire bathirikari shematora na kurwera kioto kya muinge atena ugua. Mubunge wa South Imenti Kadhuri Moronge kama shinani atwika mubunge namba emwenda ene akaunti ya Meru na namba mugwanja Kenya yonthe kumane na ugaibobo ega bwa kigena kia ambasare gukire kithomo South Imenti na wakibwa barabara. Ibwega nontobogo itike timu ya Meru kwanza. Hey! Sweetie, tumefaile base. Base tena. Hey. Mave, ugali mbili sukuma. Ugali? Ugali tena? Ukuli? Mimi sikuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asante. Nani unga gani umepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Star Times Rembo TV, home to the latest Kenyan Swahili dramas. Weru unafikiri unaweza shindana na Shani? A prominent family is exposed to jealousy, schemers and dark secrets on Nia. As Dr. Funiken Mamakayai hosts unscripted true life relationship experiences on reality TV show Kupatana. Nia, Monday to Friday at 8 p.m. and Kupatana every Tuesday and Wednesday at 8:30 p.m. Save up to 70% when you renew your StarTimes subscription and add on Super Kids package for just $150 to enjoy up to 10 extra kids channels. Terms and conditions apply. Angzo Anglo Chemicals Industries ni kampuni iretongerete no thondeki ibondo cia Thaa wido ya kwithia nthangari ni rire onthe kuthuranira munda nuntu ba manda na ikagirwo na kithimi kia miririta 200 na 300. Maguguma top dawa ya kulimira mpempe irere na inya kwithia muthonki na iria ringiri onthe kiri munda jwa mpempe na kithimi kia miririta 120. Beans Clean 480 SL kuthiria iria kiri munda jwa mungao ndengu kana muchiri na no ikire na kithimi kia miririta 150. Wadudu Clean kuraga na kuthiria manginyo na tobiti ta cutworms, aphids, jacinths na white flies kirimera ta mungao ndengo mpempe nyanya na bingi iria nkurukino utumirikia mona green sea foliar fertilizer na kithimi kia miririta 225. Turi na ithimi mwanya bia ndawa cionthe kiregwa murimi na no igurire ndawa cietu kiri agroveterere akwinagwe. Ringa thimo kiri Eric 0704 360
152 kana kirimi 0741247804. Angzo Agrochemicals Industries, all about farmers. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Kambuni ya Rhino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gichunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, oraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpoya ja Kenya. Tori na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamania Tile, na nandi tori na Espana Tile, idia ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Tori ongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru mawa, nandi tori na mutaratara jua korea mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no weke kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook, Rhino Mabati. Ogwata Nteto nkoroki tori ingire gukurokera namba iji. Meru ni 0740-229609 na Kitengela ni 0729-628199. Kanotori ongere mitandao ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Bueno, fokwethira witite na mbere kwatana nao ni Nteto chetu ntuko inkai nyuma ya MCA wa Nyaki West Martin More kiongozi kwithira ni ndi akira waningabana wa Meru kirito murungewe ni mwana urite na achoka kiriwe na miarie nindi nithirite ikire yarangabana ya nithirite aimwira achoka ontubrani ndi bwithirite bukioneka bone nyuma yawe nindi guchindo maite ili muchunjono ya kiama kia UDA kiume kina ndi nithira itareke kinya karombera ngabana kirito kura nanda uganchoke nja na ntumuchoki kwa watembi tesa wasawa. Nyuma ya wita muchunjo neyo kiama kia UDA na guchindwa atirimwe ende ni yaile MCA wa wadi ya Nyaki West Martin More kiongozi na wite ni ndi akithira kinyande bene ende tamurwiri kiumbe hende anda wendo kirundonga yakaugira wendo itene ukau nonekete kuromba thachiari na urekeri kiri nyumba ya ngavana wa Meru aronekete kwiniya na guchokera akiwa kinya murombera kura cha ungavana na ndipite itukwendete mbije ugote ndoa na kira itu atindwa itu turachoka certificate ndera na iturekerwe tesa sawa na ndeto chokanja urora nyunya chai utichai kaira cha kiongozi ne kiongozi kwa na ndomra thange bo karuma na ndwe na ndo kreto te ka kuruma ate sasa wa ba ara kunugere kabo kwenda wempe vera thirikari betana ange teka ba thirikari nkona barare bo pingira tap na ndi barokerie ndo ichithiri na nde kiongozi Martin Muthuri Moria twanengero karo utwogeja gukudipite ngabana twakunengera kura chionde na ntwe mwana wetu tutiriti twikie gitigungi. Kiongozi naongelete na kuwa kinya kithira na achindiwe kire kura cha muchunjo wari na oma kithira ichinda kithurano ne kinene kia mweri yo enana na bange bo kubinya bo batuguchinda nabo itethira na iria Nyaki ombasi atechwe kiongozi gitechwe ke independent chonde twikira gikiraito akwina thina ri au che kiongozi chinga ingie unge akaandikwa na ito amuchwira arakathithia bura ibaumirire bwa ntethia kinya kathaitang'anire cha muchujo ende wingi chia tariki kenda icho chiena maana imbije ikang'ana rietwa ra Jesu Kristo na chiakwa chieng'ana inya chia ndipite ngavana na chekera ito chithithia atia ing'ane tesa wasawa
na ithetherete na kuawe atina thina na ngavana kana munini okie indi kaiteneka ari nabona kethira aiba watambaru kendo tira ni bauchinda kithurano kiu Nteto murungi mwire kiongozi atina ndo nawe kairi kiongozi na araumire nderea certificate turachoaga nibo kumenya muchethi number 1 ndi ndera ndirachetha na inya muno na kaingiria ndee na ndi ntingiria ndee kairi ndi na guchethera ndee je nkingaira ndere ko teza wasawa na ndi bamenye muchethi una ntweja eje 5 star general nwakiaria mulini wa ngavana Titus Ntochu na wete ogeni kiongozi akiwa akaraurite indi nachokerete kiongozi na araurite kidogo alikuwa amepotea na akini ochoka njate sasa watu teraendwa na araenda watu gategi bara na bara mena arongo na agania inyonga na aronere bamurite bamwa direct ticket ye UDA iba mwatire ende kiongozi ntakwira bara watu bote bujanira bara niaretete na mbere na kuria kari kubaringira ndebe ende kirete kya mutongeria wa nthiguru betira bagicha laira bobongora bakurukia watu kya mageto kya mbas kite na candidate of president sasa wa watu turugaringira wako getatea wothere Raila ore Ruto mugetatea wororingire go kwenda Ruto no agure kota muringira kiongozi eto wakaringira Ruto na bange bengi bakaringira Ruto sasa wa hakuna thina iriku wororingire go na MCO mwega no urobo getatea wena na beno kiongozi na araurite kidogo to give our children to God where they can be taught. Abida obagima bomwere county na Meru ibambirite mugomo yompala nikiraba kuwa batona michara kuma mweri wele manditari baba ugete nende batiumbite kure amarando ya mikobo iri nende kuidira ibanda makaiteneka onto bravetrete kinyaba kiona kyo muboturo ori chukuru chilio chokwa Solidarity forever, for the union makes us strong. Baba ni atongeria baliti ngwikirwa ngiro tungata bamwerekere cibitari cia Meru alabegite amwe bari na kieba nkorone nikira bakugambesha cia mweri jwa Ithatu mwankira thai batasiona alaba ugite kumane na muture jwititie na batina kigina kinyanyuma ya bakwithira bagita ngugene ntuko cionde no kabagwita na mbere kunyarira bakiuga nja ciao bateonagia kurea marando tija no kaja bathingatite na rito bakirigirwo gucoka skuru kuma kiume kia Jumatatu batije kethirana bao bagacoka skuru ni wagubwa kigina ende na ndi batwe to kuigwa ja to akinya mwisho ni onto into beyond the bei ibitetia bei dene nthiguru yetu kuma maguta jangari kuma irio kuma kila kitu na daktari te exception ate we te akugura into egura into o kawaida jabara bangi o nari atri mushara jo iturikane ate skuru ichichoki next week na rueje batu tukomenya ethera by Monday ate anaba daktari kana ba nurses kana ba clinical officers kana ba litibangoge pa Meru County bakombigo choka skuru jonto gote muntu kinya omwe ori school fees nkuru kine bongerete kuwa gucerithirwo kwa mbeca ni thirikari ya county ni kugutuma bangi badigitani bukurukira kagita gakomo na kinya bamwe kwajwa ni mirimo ya mathukanio bate kumbigo explainera ana bao maami kana baba ugo tinda wetete ngugine na ugo timugate kana mutujwa nkima kana mushere ukombe jajunja uri jorungi ya muntu otiumete ngugine gintu kiuge ku affect antu betu sana gukethirwa bageri gucokare anja iba kuthwa bena stress cia kurigaria na kia gwika Weru ne nandi ne baugite bongo gibaga itora bakwenda na teta withire monka ndira kioto kia ugika ingwa tutena mbia cio kinya cibitari itukurombo ketha kwi cibitari ngi umbe kia wita eta okay thirikari no tukinyetha tuketha twikuo ituranjiriria yo yitwa mugomo baridi kana ngoslo muntu ena mpara atrete ibu ntwa ngwene ne muriti ngwe na tika kwenda ena mpara rete kurua ko tebia kurua no ntwa atri health workers are going to start ngoslo in all institutions and what we mean by ngoslo all our services are going to be halted. By this we mean we shall not offer elective surgeries. There shall be no provision of routine immunizations.
There shall be no admissions of antenatal first stage of labor. There shall be no provision of family planning services. There shall be no services which include the elective operations where the patients are scheduled for operations. Simply because our doctors, our nurses, and our clinicians are not able to offer the services. Similarly, the outpatient services shall also be affected by that issue. Nikiripotera Nteto cia Weru, rakwa rĩtwa nĩ Mũtugi Kare. Ngine kuna te mubunge wa Igembe Central kuba ikirengo na kurobanjira ncheke ntere unende bakumeneria abidha abaukaria nikira bakuwe bedirete bakinenkana irande cha county yesio cha county emero ndene ya county ya Isiolo antorani ndebutiete akarina Kenyamara kirengo ibogete nende kuna ndede chedirete geta anteriyo na nibatire kwedira checho kairwa enanampwe wanamatiani angalie ndomoru kama ndomoru ya watu wa ndomoru wanafanya kazi na serikali au wanafanya kazi na manjangili na conduit ya kubanga mantu yonthe ni antu bena kirauni yani polisi ira twekete kambine bara beki kambine ira twakite eu ya ndomoru na kinya ira twakite mbataro na kura kungi ne kana yegelare au ne ka kwatweka ne kanto beto bakaiya wa okulukira kiraunine etete mwamba na mwamba utuna na nonge ruto kamera tatu kuthiata lakini kirauni keka ya kudefend muntu rutero mwere where do we go gitumi gyakiuria gikiki na maruru kerekithwa muno kiri mabitha abaukaria bakuma gituo oke andomoru kira kirungu urwa ospindi kwa Igembe North twembatiani kantai nigutwikana atongeria babariuga ati kuri na mburi cha mukuru komekana ta Francis Kome kuma Igembe Central chiajuchirwe ni mabitha aba aborisi na chiakinyithwa mwanka gituoni iku kia Ndomoru ikirikana ati cha agwamba kuma kiri anto obakuma ntere echa Isiolo no ende mbere kinyamwene mburi ino ati kinya gituoni kiu kia borisi baithira tayari mburi ino ichinenkanirwe na bati kwenda kumbura ino banenkere irairwe maitayele kana thene ne police tia kwa mburi andi 60 to groinge na mburi tio ndira andi 75 ciero amburi tio kuwa komi dokere to ekoroka kuo kinya mburi emwe we komi ikuete tio ngo inyanya maitironeka dokere ru wethera mburi nirankanirwo cionthe wethera the mburi ria unwe mwe bura na kinyoro rarithitie kinyori ndari ndene andene Ndomoru na nkubora chene mbibiritie bamwikia kotini na intobia rethetia da bambo watete abio ni bibi utoma mbori sira cia watwa ile akurara kambine uro chunwa cio ya kuicia kwa uro kuicia yake approve yake no toko nenkanira isitoshe on the same token mbori unity yethetia ng'ombe cia muntu okumatiania ng'ombe 291 na ntirithano bakera ba kulukira Ndomoru police station bakera OCS ba mura batoto tokuthia tamburi cietu na twacia mburi tukatambi ng'ombe na batura baita na askari akira beta bakoya ng'ombe 291 na mburi 5 na baita cio na ntiri 5 baita nacio na reba kurita mburi nkana thene eu bairita askari kambe thirikari iria ngaluko au na isitoshe bakarita ng'ombe na nkana thene we tena mburi kinyemwe mburi bakuthia tete ni na ng'ombe cio mane nambi na mburi kakukora yakuru uzirikiano muno kwenda antu ba polisi ndio ni alitengona atumizi ba thirikari beto imutumizi kwa wote kwa woni na horongi into bika watu bibati kwethwa bikinyira kambene polisi bibati kwekwa umwangaine bakaraniria au katakura tiaku na tiorongi bakimenageire kinya makarika amambithukiro mama kuthina mbe na kuonekana bariuga ati kinya bari gituoni kia kambe ya Ndomoru ikonekanire embithukiro na muntu umwe kuma ntere cha mutu ati atigira arathitwe ne maitha kuma ntere inu cia Isiolo na mwanka athaino gutire kinya itagaria ria thina mbe na kujuchwa bakimenageria rwangio rurukaire irobolisi antu bana bono kaba utorwa na bari yantu bebute beya bate kantu na bunduki baina chiobo mantu no yau kwethero kwena muntu waratho ni wantu bau uretha cia kamera cia sumari na ni muntu okuma mutuate bamuyukia na ntwamuria kwa atwira na rathi au nangwa mauru areto sibitari no kama totu na ngare burithi kwendwa sibitari lakini batokori mbibi kore antu koke otweka batu tutena haki ya kwethwa twemero thirikari netwire kwa mbere tu ambero tutena bindoki lakini baba na bindoki kama kwa nyacho kambene
ya ibindo kia lali lakini baatu ko tueto techio ngombe chetu wete kuthira Kuma Gembe North Betan Class Chabari Gabana wa Meru kirete muronge muthonyo ruare na liungete ntere chawandi athwana kiathone kia gukungwira ntuko ya kithomo ntere una ntuko ine ndethagira ire ya gutia aritobara bwithite bwe ya ntere una kuba wata kinyambaru bagitana mbere na mathomo yo Gavana Kiraitu Murungi na munini wa Titus Ntochi batongoretie atongorie bange mwanya bathirikari ya county na karibareo yani nekia karumo kirikia thokyo kungwira kithomo rungura MCO nao Victor Karithi na aria ana nkulukia manele barabathithite kiru KCP bagunikite na intobi mwabia wita shukuru cia secondary Tongoria babo karikia thoneki bona nite muthuro yoyo munene buruba kiolota thirikari rungurwa ministry ya ukaria kumania mpitho kanilo cia maitha Rwanda iritiete ya Karithi nene na inyeitiete ikuo kathumba para baturwamirite ki national government bakure mwaneo tuweta mutunga tuweta kabea anti atiania no ya affected uti otubona uti wainya turaikwa kiaria na ara oronto antu beto baurai kito Murungi ndendo kwira batwe tukatha tairi no to no aitieni ya government era tukwengerie wete oturombere government era Uhuru no toke warie na ministry ora atwe security kura kwetu no toke obere ito kwenda security no to antu beto batu tukura wantu ko chionde antu bari orawa kamera yora we moe antu bakawata manava tu tore antu kwera Karithi yako atore kamera isi yao woni ndema karena ndachumbura Kiraito ndachumbura Tozio no te mundo ngachumbura ngare amone kamera yu nawe mwene kamera ati ya Murungu okamata wengori ya bundoki kwenda huko. We would want to have more police officers, wapatiwe gari, wapatiwe proper protection ndio waweze kutulinda vizuri. So it is in their interest that we speak. We don't hate them, we actually appreciate them. Tunataka waweze kupewa uwezo zaidi. Tunataka Athwana ipewe ACC. Tunataka Athwana ile ambayo tulipewa ikawa division iweze kupewa ACC. Tunataka Rwanda sublocation ipewe subchief. Tunataka Kenya Kingechia pahali watu wetu waliuliwa juzi kuajiriwe an assistant chief, na hiyo ndio maneno tutaendelea kusema. Kwa hivyo kama kuna mtu atataka kuendelea kutushika ama kutukamata kwa sababu ya hayo, aendelee milele na milele. Gavana iboko umenya na 20 county rangers baraba tureneto barachuna michinga reka IPR chuna michinga rangers weto bachuna michinga na bagwere 2 weeks itethira akanangana michinga no mwanga de michinga toronekana kato kwenda kwa batu tuteta iraringe no ndo antu beto batamenya utura no kwa na tutema wekuro kwa ne antu nyano bariku so ankwenda kuora please police officers CID officers fanyeni kazi yetu tukanda denewe thire na tutukwenda mugeri twana na siasa no ndo tiri kwa barabo china na Karithi bamwe bawetha kwa Karithi no chochi antu Karithi katwe tukutata antu bana lo yantu borawa Karithi yako na right ya kutetea watu yake na tukateta na tu make noise so Karithi wakira tukaendelea kutetea antu betu no ndo bwanga denedire once and for all Ntuchio kiribubo wagage miankene ya Meru na Isiolo kirindwangi mwanya cia ukaria Kenya na tukanda kore mnene wa director kimule bwana yoto George Kinoti watu eka officers veka kata ku investment aya let him take up the matter himself no they want them to come to a stop no ndo wakinya katukuri atire kakura ndo bita kwa bena sila bopa kedra kaba kura kanto watu ndo bakiura hapo wao na sila ne ndo tutorona anto bakawata nao idona nange anto bora wa to kona kwena operation ekudisarmanto ne ndo tutorona operation Isiolo kwa operation bora na Isiolo anto beto kwa nini haijafanyika na watu wengine wakiuawa unaona operation inafanywa alafu njoke mbele elected leaders beto senators and MPs waache kuleta siasa kwa hii maneno
Don't to kwenge bayeta na bake blame governor. Governor is not in charge of county security. Na nwe nyuma ya wiki rwa thumbe ya utongoria ni akurubanjo ncheke ngavana Kiraito Murungi na uritie mwingi kuumiria nunu kwa biomia bile kiri ushoko kwa madhaga ya urethi kiri arithi rwando ruu ni mtu imitaratara thiete na uraya muno kiri thirikari. Serikali kuu ikasema itaturudishia within 2 weeks. Sasa hizo wiki zimepita na watu wameuawa safari mbili. Moja watu 3, sasa watu 5 wamekufa. Nimeongea na wao. Wamenihakikisha mbele ya wiki 2 kuisha kutoka sasa hizo bunduki itakuwa imerudi. Kwa hivyo let us say the 2 weeks now be the 2 weeks. Turiamwe thirikari iri ukaria maisha yantu na bantu tukatumaromba mbeca tukaria mishara na irio na ngari tukarita ile tunataka tu ni bunduki warudishe. Wamesema watarudisha within 2 weeks. Tutangoja, tunahesabu 2 weeks from now. Ungi Kiraito na kuwa nikenda kuthiria thine ye wagagia bururi ya muthia na rea muthia na swirite ntaira akake Rwanda rukira kititumika nikenda okaria bukongeleka nao. Na yeye mwenyewe alitoa amri akasema yale mashamba yote ambayo imekaliwa na jeshi hapa, jeshi iondoke, iache hiyo mashamba kwa wananchi. Alafu nikiwa gavana wa Meru tumepatia jeshi shamba ingine, na hiyo shamba ni mpaka wetu wa Meru na Isiolo, kutoka hapo 78 kuendelea mpaka huko Egombe. So we are doing a security corridor between us and Isiolo. Hiyo itakuwa shamba ya jeshi. Kwa hiyo hakuna ngamia itatoka Isiolo kuja Meru kwa sababu itakuwa inapitia kwa kambi ya jeshi. Na hakuna mifuko ya Meru itatoka hapa yende Isiolo kwa sababu itakuwa inapitia kwa shamba ya jeshi. Nkiripotera Weru TV kumatigania West mbita wake Uvin Kimathi. Seneta wa Meru Rurumite Kalentoretu kubokere ruarine kitege karon na bacho kibao kuma mutindo makutano mawa na tauni nge kudikira dena chiwa kere mideka na uete kaita gakinyete anto bende ngwechio nunto tingwe nende tingo yakiwa angabana Meru apatetheria kona madhaga yangwe yo muno mnonda wira nende bethera bakenda otumira. Orokwendete kiangavana kaunti ya Meru Seneta Mithika Lentore na kaboriewo tukobokire ruare na rekite gikaro na arene kuro barabaruta biashara ya kwendia mere ya bochio kibao ntarechia mutindo na kuthikira mathina yokienda bayashwira ngerekana asupa ae tuyete nonto bakomenya atiri sekta yenu ne kwenda services ya thirikari na nkobuibwa bwe anonto tukwenda kumenya thina irabweta through ndene Meru ndene county. Ekroba bakiaribo na nete kinyamara kirabo kulokira munoi wa gibonda wachegitumi mere na yona kwaga mebira yotumandogo cheki wendo utubura mithikabe kirite wira ni agategera na ridore thagatu ekangavana wa county ya Meru. Nango ndo abo promise watu ringira kura na linda na timu ira yonde tukuthithia na yo county. Never again kana baubwe General Hospital na other dispensaries irabwenda ndawa condom bulwa botesiona tebuo twabwa ya condom utirabo kaura condom renge twakikisha asiyo cia gutosha tutibwa ibo uau tukakikisha babwe ndawa irabo kuite hospitali cia STIs tuhakikisha county government ikaura ndawa cia utosha cia wikira sibitari nikenda muntu ona ndawa urorachwa. Tukerio kuhakikisha twina enough vaccine cia kenda bo muntwa nikenda bomba kurieria mirimo ira minge yomba kwithira bukiwatithania nayo
yonto yasia HPV Nkuluki bonanĩtie kũrĩa kwanĩro kũi kũnyamarũ mabitha baborithi kaitaga ũtukũ mĩtaene na ramithika uwĩte bakĩana mawatho yo bakaria kenda bareka kũnyamarua aibera no mwanka arũme nabo baumĩre na kũmenyera nabo bareke kwa mpanga na kũmatuka kũrera nabo na ralikithĩtie mũnini o Welinda Kiomia kama miwo na bamenyera tukeria kuona kinya tuwe thirikari bomba tumba kweria kureta legislation kana sheria irayombo protecting ugicienu kenda mantu akurwa utunywa ke mantu na yenu utegera boke arasa wan mantu na yaku speak about what you do ukaibu obwa ana babo na botie mwana mwekuru wikara mwana nungi tarume bari tangu eu na mukaibu bwa kwanza no kumenyethe mwana nambi mwana lazima pia wanaume waweze kuanjibika akiaria Linda na berete achimana kiana lo miribo maita ko maita no shwira mathina yo ngerekana mukaibu bwa kwibanganie anene benu kwethera bwena thina bukeja ofisine kwa bukambera thina chenu ikenda bomba igutetheka oute sasawa Winnie Wakinyero Weru TV Njemwe nteriche mutindo ayo mbogori sub-county ya Marai bati na kuromba utethio akenyuma ya rwe kuma barabara-inĩ ĩrĩa kwĩna njene indi kwithire kinyaga kia njayo na araithirite kinyaga kia kinya kioro bedroom na nkanathe ng'ambe right njene ĩrĩ yugite baruga bati na wirigiro bungi na barengenda kuona utethio waraba uriti kinya rindi thirikari utira ni kuwithia mikondo barabara rwe kenda kwebukana na makondoria ya muthemba yu Kurugi tonga wa mweyandi kumambarichia mutindo wandia chogoria kiri gĩcigo mbunge kia Mara haraukire kũraũra mũciĩ wake burorere kuomoka nyomba yake tigarĩte kathatha ukanini yumba waneo kwĩndama onana bakwa riu kabe atarini ona muke atarini nuntu kuti wega riu raino tukari ugu gitonga kurara wira abubu ibubu mugwatire ogeni rukirirwa muthenya we munthi hara ng'ombe yake rwaga rwa ng'ombe kioro na nkinya nyombe ya kuthambira ciumbite kwithirwo ikinda mwanka muroni wa Mara araugite tiga bwambura rujirwa barabara irurumba kwithirwa rukimwomokera na nkinya kumuretera kinyamara giki mbatinda riowe owira riu nkeja rukiri mbura ijuri nyomba ng'ombe ni limani iri gankuruta riu ndi atari nie nene buru nuntu rwego ya umora ye manie kwa ng'ombe dini ng'ombe lele dinani oneka kumekuraga kuntakani rungu tukiaraniria na mwekuru wake Doris Kare atwirite mantu mama marakarikaga gintu thaa 5 thaa 6 cio tugo kagita karara umite kwendia majani ya kuona bura kurakarite arauga mbuna rere gwaturi nontu bogwa ya bokwomokerwa Nteto iri kujiritwe igina muciari na nkinya turi bantu renu nkwerera roze gwakwa rwe nyombe nene rwe njikoni alafu rwacoka kwa ng'ombe kuomoka gukwamoka riu nenda ugire mbu mwanka rukirire amboria mami gwaku gwe gukaria atia ndamwira ari ona nte mukeru ni gankwegua mpeo nkiri kuraireria ng'ombe ni nkibiririe kiraira na nge nyombe goro ni oni boboku hene hamwa karoni atika kwaria atia guku tori baba baugite ibatwire kuthinika nontu barujiruru rwa barabara enu gwakagita na bakiringa riboti ende bataro baumba gutetheka obisi onde na gotebu bakolotha nikatukoria lewa antu babale tole balotha atwentura nikatukaabaiga gwetu tubarejage irio tukabakiralo barabarani nio kirie kiothanagira gia kuma iguru na gaiti kikeja gikainganira ulo ni bageragia kuingira muno nikena muguo tikemane kwao lakini nabo baingira riu roje rwagaga barabarani njira gatwikenete kuluka tukiaraniria na njira ya thimu na wazi wa barabara na nkinyothi kiri kaunti ya Tharaka Nithi twa engineer Gitikijiro ariuga kabakaraniria na aturi babu kenda baumba kunenkanira abantu ara mutaro wa ruje ukaumba gwakwa thirikari nu na ikenda kugiriria ruje ruru rumba kwithirwa rukireta chare nene kiria karibantu renu Odi wakanga bionsi mondo wa mtu I talk to them batwira bagatwa device whether
no atu access menda yao tukaba no twita kuba protect tulienda collaboration na community owners kenda tubakundagia roye wora mtu kidogo so that roye kinyakire this owners roye kidogo rutaomba kubashumbura Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbitagwa Martin Mugambi na kirembito cia koti ni ati nende kia mabarwangiro mwakili ntere chechuka ibonanite kurea kwanirwo ko ni kuthamwa kwa njanji wa miunda kuma chuka kwe ya county ya Meru na nende bagugite nende koti wetiete na njanji wa kugita magamba ya miunda kurukiba kutetanikira bakuwa nende bailazimika kwe ya mwanka mutindwa mambene ya miunda. Mugambithania CK yano uranwe ararugwamirite koti ya minda na maramatu thiurukirite ya chuka mukirite barua ira tayari imuthamithirite koti-ini ya Meru iri njira ya kuinga buru koti ino ya minda ya chuka igitumi giku arankiama ya Agambi Theolo Society of Kenya rungirwa chuka batongeretwe imukaririgite gwago kirimi muturi bameneretie mugambithani munene Martha Koome ikira bakuga ikwinyeria atomiri bakoti ino ya chuka araende bakalasmika kuthingendo cha kuraja guchwa utungata koti cha minda gote county etena koti ino ya magamba deune tokorigara nike nonto darakanithi onkanera tunyerwe judge embu bena ELC judge atereta Meru bena judge onge tochoke totunywa bongerwe abto kwenda kwethia ntu ba Meru ibo bakugamba nkuruke ora tukugamba tio bugomba kwera gachocho kaume thuchi kana kaume kamwembe naiti kathi kundu taene barabara gutera rami kathi kilomita nkurukia kilomita 150 kuthikirie gamba Meru akithia gathe gamba ya keri utegwa kwa not delivery justice bariuga Koome na rajaga kuria gugebwa akari na ndongi mwanya iraitomagira koti ya chuka mbere obichi yake ijukie tagaria riri directive inu amerenkanirite atiambite kuthikiriria antu maria monde magirirwe kuigwa makiruta maoni mao na kwa ni akiukite sheria court users committee kana atongeria baraba thari ne community kenda bomba ku turungamira bari present mwananchi kotini aja batero mantu bau jaji mabea ko yako rutawera mono watuika magamba akomanyithia atathiria mwanka tutukwenda ko we are the mischief koti ino yingitwo nuntu bwa kuigwa mianka ya ruarua yigitwe igambite magamba makai araba kumeneria mugambithania PM Njoroge ura athamirwe kotini ya Isiolo mwanka wa 2020 bakiugaga nwe aretire mbicha ino nuntu bwa utho bwake kwina kesi mingi muno ira ciagirwe kuwa ile igotini riu lakini icio ciokezi ciarutwa igotini riu ria migunda ria High Court ciabirwo kotini cia nambare anthi iria yatumire kotini yonekana takwa itina wira koti cia migunda Tharakanithi county cia Lower Court thaino tione date ya bakubi date no turengelwa September October no thi September kanengelwa kali next year 2023 which means kesi gakala miaka 5 miaka 6 itanathikirwa nkuruki bariuga unini bwa magamba kotini ino iburetetwe ikuingwa go kotini nuntu bwa murimo wa corona wata koti cha county irachingi ende bariuga Koome atarutho chunkuni bukugana akija kugita etua ria kuinga koti ino igotirire ria migunda racikanire arengetwo kibeo riu kuigwa ri igotirire yega muno tukarigwa ria arenkerwo kibeo kiugwa atia kana ya twikire recognize angikorwa gutina kisi tukorwa twina cio guku karaitha magamba mama ingi nyama mamada mamboragano mumanite na minda bariugano mwanka bachokerwe koti ino nuntu nirari kuthiria akari amona atomiri barabangi bajo gwira ya kuthi uchwa koti kuraja kogu ni gutu ko demand na ti watu wonkana tukauga onda inu kana directive yeni ya kuthamiria njanji wa wegotira migunda kubira Meru ikanswe na tuchokerwe with the immediate effect na arega gucokwa tukaukia makinywa mara magirirwe wanakorega kuthie magotini mama nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya chuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima Adini ndatu tukimureka muthaka omwane ndi uredirite tumayero tia bwaki ndi na kubwibya machine mwanya ichurimi echumbite kwithira ikiotha kia ngwe ya urimi
antu baingi babethi nandi bagarukirite kurita ngugi ciobundi muno na baingi ta Frank Kirinya baritumira ume bamuciarwa wewe atumugira ikuthondeka machine mwanya mwanya cia gutethia murimi. Uni mbitaga ngugi cia welding na tukuge tumotwa electrician na kinya imbitaga ngugi ingi kulima small scale na kurithia. Frank na athondekaga machine cia kuthia mitu ya ng'ombe, mitu ya tujao na machine ya kuthia mutu jwa kuria na ingi nyingi. Atwire ina umire na ume bubu bokuthondeka machine iji. Uni aranda umire na ume bwa kuthithia machine ciumba gutethia murimi ikuringana na challenge kiyakwa uria ndejere kuona chani mofinsi cikureta thina gwitia na inya muno kuka itikumba kwa fondeka na ndithi racimu withire urithitie kenda wona gintu gicio nukumenya ndina profession iwe kwithia na kumba gutuma into ja ithi piu na machine wingi ndirona na ndi ampambirie ntumikithia kuthiagaira mutu arafu na ndi no ntukia mutu kionka gitiomba kwithira gi go sustain kuthia mutu ake ko biu bingi ja ng'ombe ikenda kithiga kugitangira iria kana silage na biu bingi na ndi bya kuthithia ja pellet kire sungura na biana na biangura na broiler cramps kinguku. Antu kuria Frank machine yaku ya mbere kuthondeka yari iriku? Machine yakwa ya mbere kuthithia eri hammer mill yani kithikire kithiaga into grains. Machine ijire ndirathithia a pellet onto ndariritie sungura inkai na kinya nguku nacio uracuragia mutu jatwanana ndirona iwe pellet igatetheria nontu nio ethithia cramps ira cia tuchui kenda mutu jutiga kunyagarika muno jwinyanga. Machine ira ingi na challenge na nio kwenda kwambiria kuthithia nandi kuri na machine itawa mixer. In case yo thia mutu juju nandi kenda umba kujungania supplement ira ciomba kumbalance cionthe kwina machine itawa mixer ekorogania kimutu kiu kionthe. Andi machine unkomba kumithithia na kwina ingi tuthithitie kithumba ja yokonyora kandi kuthia mpempe ni gucita muchakwene na kinya machine ingi cia mithemba. Thoko yawe yambiritie kuraja na no ikwara mankuruki. Machine cia kwa impombite kwendia kinya ja Nyeri kwibo bejirite chewe ya pellet barithite chungura muno ndirabathithiria antu bairi iche kugitangeri ndithiritie customer ngurukie batano na inge cia mutu ndithiritie customer ngurukie 10. No wewe nkaumite ume bakuthondeka machine ya kiwango kia murimi wa kinya ya ng'ombe imwe? Machine cia kwa ke kutetheria murimi i machine cia mbeca inkai compare ke machine ira chimpota kinya kuma nthiguru inge cia ome na machine ciumbaite kwithira cina garantia gitari raja nontu ithondeki na utaaramu ikiriritwe na machine ici eco friendly nontu kinya twitite kubuni na ndi twambiria kuchimodify carburetor ithira igitumaira biogas engine yewe ithira carburetor ka itumira biogas itutinda gutumira petrol jana ndi petrol ina goro kwa machine igufiga murimi na kinya murimi no akethera ena tubecha tunina erithaia ng'ombe mono athithirwa ka machine kidogo ka ng'ombe wimwe na mixer kidogo ere kongania mutu jo ng'ombe imwe itebindi ata kugura machine bulky jana mbecha nyingi jara jaka mudrai che muthangikagia mono machine ya kuthithia mutu uria yomba gutetheria murimi ikwithira jabara bena miunda yao ibakumba kuanda mpempe na soya kana sunflower utina aja mtu endi into biria arafu agachoka kugura mutu kaire na mutu expensive apurite kwithira thithiritwe machine yewe akethira agicithiagaira mutu wengwa ethira kiomba gucithira mutu ju wengwa na akagurira supplement kidogo akamix mutu ju ajo atethia ndithia ciawe na atethira akithangika gwita kugura mutu kaire. Tukirike twe mataro turi arimi antu babethi na utumathe na namba yaku ya thimu uria mpopa kwa device youth ndibera ibachumirie bonthe batonya kingugi cia njua kali tukethera tukiomba gutethania na maume jau nontu maume jari make youth baba ti muntu ethera ena ume bwa weta kuinyangia nau ukethera ireta india jeu tukomba gutethania na kinya bara bonthe baringienda guthetherua na machine jaici no banchwe gukurukira 0723 827 416.
Bwana ndo bakwithira ni ndio gitite na mbere kwatana na batu mwankero tomba kwithira tuikinya nkatho na nchune no nto bakwithira watanirite na batu na kibara bonde bomba kumbe diande to nende nkatho na nchune na karigano nende tomba kwithira ikithira tuterethira twina kalono ona kalaworo mwe maisha aturinga muno ambira tukauria ngwe Nairobi na ichichiwe Nairobi ambira tweta kuntu kweta wa utawala etura riye kene ya Airways ntiola wama untu niondo na ndei iko kuluka Weru na nkomenya unio kala umire akimencho mbuindero ami mutwene ndete daneti ameche tukiura kibarwa tuguma muchie yana bangi beta werik ndei nawe toigirwa eta wa mameri kethia to baberik tubere iba twengwe na mabo batwangwe duende babwithia makosa batutumira nyama kala wambira tutichoka kunda mwirari murume abo twirwa nobo na kala onto nathia ta mashariti ambira twirwe turembi da mwire steak obu steak iboko me abu ngwe nyamera ini kala wa steak imutokie imoteyo kuringa kintu yo kumenya ni steak ende to kumumbuchiria kwa twenderia steak ya maana 5 nyama yeitwa no geterete athanu agatulo amwira ari batu turenda steak amwira gwateo ya mwira tikwira nyama i steak nkwira abo boto dio lonkre mbuchiri chionde ntere chi utawala twache mtoto enderia tulo kaiko tochoka twero babu inyati ngwebo kwenda igithomo na no tochokere miro mwankatha ikala na atumire twache ngwi utionto nonto bureo mwana niyo to madidi ya Weru ari au kari Maureen Kome na ngeto PHINEAS IMAANA kwenda tukobwa tuketha tukata na ira rurukire murungu embere withero no tukobwa